Pemirsa Nyanggre Pujo Wali Ageng ring kahyangan jagat luhur natar sari apuan baturiti tabanan ide betara sakti nawasange keiring melancaran ke Jabekute selami abulan pitung dina. Manggala Prawartaka Pujowali, Imadi Atmaja Mawasang, sedurung Mejabekute, perlingga ide betara sakti nawasange ketangiang ring tanggal kali Juni, raris kampuh perlingga ide betara ke Becikang, nepet ring penampan galungan, kemargiang pemendakan pejenengan ide betara, ring pura dalam kekeran puncak sandi lan sesunan Ratu Alit, ring pura peninjauan, ngelantur ring galawengi kemargiang upacara pembelaspasan perlingga ide betara sakti nawasange lan upacara silih asih, raris ring raina galungan sani lintang, ide betara sakti nawasange ngawit kairing tedun melancaran ring wawidangan sisi kangin selami abulan pitung dino kekawiten ring wawidangan desa Apuan raris nuju payogan ide betara ring pura pucak Padang Dawa kerinin antuk mesucian ring gena pesucian ide betara kayangan jagat luhur Natarsari. Napak pertiwi ya sekerti ring pura pucak Padang Dawa kemargiang tanggal 17 Juni nilintang galawengi raina benjangyane perlingga ide betara kairing ngunye ring wawidangan pura pucak Padang Dawa ngelantur melancaran nuju sawetara wawidangan sisi kangin anutin uger-uger Mejabekute sisi kangin memargi ngelintangin Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, saha Kabupaten Gianyar selami Mejabekute abulan pitung dina perlingga ide betara sakti nawasange keiring memargi simpang merarian miwah mererep ring sawetara pura antuk 3 kabupaten punika tigang raina Nyanggre Pujowali tanggal 21 Juli ide betara sakti nawasange keiring mesucian ring segara Batu Bolong Canggu Badung adiding karya utawi puncak Pujowali kemargiang ring raina sanis cara kliwon kerulut tumpak kerulut tanggal siki Agustus. Juliana, Bali TV.